Mayor Hanpagsangan. Now, the Honorable SB Member, Edgar Tan. Palakpak mga kasangay. Pagpapalisa natin. The very supported. Barangay Chairman Hanpagon, the Honorable Dina Katsino. Maestro, Toka.
Dapat salamat, the Honorable Ingrid Sintan. And of course, damo nagkasalamat ang aton the Honorable Dina Cachero ang Barangay Bao. This time, sa iwanin para kanaman. Chak-chak!